zinamuthi Babu Dokotela Babu Sisi Babu Jabulile lento ihluphile uma usuka ezweni lakini number 1 udinga ube ne-identity yalelo lizwe uma usunayo usuzoba nento esibiza ukuthi i-passport amazwe awefanele amanye adinga nane-visa kudepend ukuthi uphumukele asikithi nje i-passport konke leyo document osunayo uzofika e-office ekuthiwa i-immigration office uzofika ugxivise ezweni lakini usho ukuthi ngicela ukuphuma ngiye South Africa ngiya kuBabu Dokotela umfana omhle nje ekhehla mlungu uma usufika ku-immigration South Africa kunombuzo abakubuza wona the purpose of visiting this country uthe wena uzoba ukwenzani la lento isho kwa-immigration iyona into yenza la ngoba sinenyanga thina esinazo la even ko mayimaye nalana eBree Market eMlazi nakhona futhi embuzini sinabantu thina sebelapha nabadayisa ngemithi ababiza nangenya kodwa i-disclaimer ababasho ngabazo bathe nje tourist visiting my uncle yabo emva kaloko visiting my uncle useyinyanga yabo lento izofuna ukuthi kuyibhekisuse kahle ukuthi imithi abayiphethe akuyona yini ebulala izitshalo la kuthina bayilahla kuphi if ibe ukuthi ayisekho right ukuthi bangayidayisa ilahlwa kuphi ingakho sibuthothi manje sesinama plant amaningi angazi ukuthi ihlahla sinilisi usho ukuthi ezithi ihlahla la seziba weak because zi-contaminated ile ihlahla zalabantu ngisho ukuthi lento kufuneka ibhekisiswe not ngoba kuthiwa sebazo kodwa kwenziwe umhlahlandlela ukuthi obani laba bazokwenzani imithi yabo siyayazini inasiphi istrain ikherisha mapha amabacteria yabo ngoba kunemithi efika vese inenhlabathi yabe eminye yabo lebo futhi laba base Ghana neNigeria khona into abayidlayo bathi yami lokukhulu uyisidudla kufika lento inenhlabathi leyanto leyana lezi zinto lezi ziyadinga ukuthi ke zibheke ukuthi ngempela abaka biomedicine eSouth Africa bayithatha ngesiphi isandla why kuze kuvunyelwe isitolo ukuthi kudayiswa ama herbs angekho registered ku MCC and MRC eSouth Africa kwalama herbs awaziyo kodwa ayadayisa eSouth Africa lento izosikhubaza ngoba sithola nabantu abaningi bangene kulabantu amaSSS umuntu akasamtholi lo muntu uselifakile imiliyoni emgqomeni ongaka kwathiwa kuzoba nemali akathathe lo mgqomo lona ahamba uvale after 2 weeks awuvula athi yabuye le office sekuyathungwa isekho lento zonke kufanele aphinde sizibhekisise singabe lapha indaba ukuthi lento iyenzeke kanjani kuubudedengu yini Babu Dokotela wawesizwe bawujabulile ufana umhleja ekhehla ngiyabonga